Weche mag tuke klab mar Bandari olo kuom thuolo mokwongo season ni bang' klab mar Bidco oloyo gikonde 2-0 e tuke mag adhula lig maduong' ma pacho ka manobagi alap ma Ukunda Showground e kaunti ma Kwale. Alap ma Murang'a Seal, klab mar Kakamega Homeboys noloyo klab mar Murang'a Seal gonde 2-0. Oliver Majak nomiyo welo ma Kakamega gol mokwongo e dakika mar 29 kapok jatugo Moses Shuma lone Kakamega Homeboys gol mogik e dakika mar 50. Alap ma Gusii Stadium, klab mar Shabana oloyo Police FC gol 1-0 ka klab mar AFC Leopards owuok amodhi gol 1-1 gi Mara Sugar. Hii ni mechi yangu ya 3 nafikiri katika timu. Nimekuja mgeni, mechi ya kwanza nimepata City Stars, mechi ya pili nimepoteza Sofapaka, mechi ya 3 ndio nimepata na kwa Murang'a Seal ugenini. So unaweza sema kuwa ni yani njia nzuri kwa vijana wangu. Nafikiri mechi point ya leo itawapa nguvu, maana kupata pointi 3 kutoka ugenini inakuwa jambo jema katika timu yote. So hakuna kulala, kuna break, international break. Mimi nitasema tu kuwa vijana wasilale. Wamepata pointi 3 ugenini, tujaribu tuweze kufukuzia, tuweze kuona kuwa tunafanya vizuri.